agpakata ako. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Sa luwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palupusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Naibang oras yung amin papagayam, iti dahito agon daway. Sa balimanan as surat tintay na awat, ito'y drama tayo, Ari Cuerdos de la Vida. Surat ti may samat ngagdengdengag kadagiti amin at drama ti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Daytoy ang nagsurat kat kayat na ti aglingad di tinagan Aloren, Manipod, Candon City, Ilocos Sur. Kastoy man ti surat ni Loren. In love with you till the end. Dear Tia Sofia, sakbay ti amin nya brasak man pa iti naimpuswan nakablaw ko kada kayo amin di ta estasyon ti Bombo Radio. Kang runaan ng nakablaawan dagiti dramatista iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. May sakmat kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti amin a drama yo. Ubingak pa'y idiagdengdengeg akon kadagiti drama iti Bombo Radio. Ado dagiti idolo ka dramatista ngam awandan saan ko idan amang mangagan. Nupay kasta, napipintas kan agkakalaing man dagiti agdama ita dramatista ngayon naklat tamang mangagan. Naimbag nga orasyo kat ni Apo Diyos kuma ti makikadda kada kayo. Ilingad dakla kuman itinagan Aloren ti Candon City, Ilocos Sur. Adda pasama kiti biyag ko, akayat kumot nga ibinglay, anakaiba ti kanyak iti recuerdo kan pagpampanunutan. Adda iti balasiw taaw dagiti dua akakabsat ko. Naikamang iti maysa a Hawaiian wenno nayanak iti Hawaii ti kabsat ko a lalaki. Ket timat maysa naikamang iti maysamet a paset ti Amerika. Dagiti dua a kakabsat ko nga isu dati inauna ti kadkadwak ditoy Ilocos. Ket isu dati adda paghurutan daytoy insurat ko a pakasaritaan. Kat niya dagiti paspasamak, isuman ti nakrugyan sa laysayan. Mangrugi ito'y surat ko, idisimmangpet, tinanang mi, kan ti kapsat ko, anaggapo iti Hawaii, kalpasan ti adu atawan, apan nagtali na edda ijay. Kastoy man ti rugi ti amin, Tia Sofia. Mamang, agyaman na, nakasangbot kayo matlangan. Uwan anak ko. Ay na, makakitang mo tinagatidog ang biyahe. Nga oray sarili ho, nubukod alugan tinaglugaanan. Kumusta ka, Manang? Ay naading dyan. Kastoy lata agtagtagi balay. Oh, ayun ni ba yung mga eh? Ay, di pa'y simmangpad. Napan ije ayan ti pugon. Nagipugon da ngamin kadagiti tabako. Nagagat sa launay ti asawa, anak ko. Saan mat unay, mamang? Madamdamala ang adanday jay. Dumlawak. Di yun samat kadwa ti asawam. Diyan. Dagitamat laan nakyo ti makita kakadwayo. Nagbati, Manang. Amumati ka sa saadnan. Ay, kasano? Kimaro ka din? Ay na anak ko, di ka nagdamag kakasta.
Tauray san akim maro, tatalaga mo't akasapulan natin mang kita, kan mang sipsipot latakan ko ana. Iso akasayaatan anak bati. Kumano di, damat alaliwagbag dagiti anak mi. Ay, kanayon da apaan anawa. Iti ababa sa Rita, Loren. Amangan no saan mi unay, ama aywanan ida at talo. Naimbagla kumaano si Mang Putmut ni iya. Ta sasagay sa kami kuman iti aywanan. Talaga apaw-awir mo, akasla ubi? Wen manang, Anyan tigasat mo ang asawa, ading ko. wen nga rod. Angam, sana bale. Makunak nga da plano ti Diyos para kanyak. Para kada kami ngagpadpada kunak man laangan. Ala, saan pa ila aday tati pagsasaritaan tayo? Apay, ni papangyo, diyak mo't makita. Namamang, di kain mas daaw. Kas iti imbaga, at dadi talikod. Mapan kayo lata, iti ayan na. Anyamot daytan ojong, amom asumangput kami. Nabayag asaan tayo ang nagkikita. Arakit din ti sinangom. Di mo namo tilubong mo. That bibiyang mau. Manaraw no si mangput ka. Na, awan gaya man patag ko kan ka. Ay sabagay, hindi pa ilaan kat kastakan. Dahil tatiga po na panunot ko tinagabrod ide. Di ore man di ka sumangsangpas. Ha? Awan sirbim abak-bakitan. Nita, ay na. Agkay blada ka di na oras so kastoy. Anya ayat problema ang takastaka. Panawan naman dito. Ibusak to ginatang ko kaarak kan pulutan. Ay na, katusang kansan. Panawan niyo pa ilaan ni Papa. Ma-stress kayo la dita. Ay na, anyan ti kastoy, Loren. Umay kayo. Di niyo pa ila ay anak lon. Akasta ni Papang manipod pa'y iti. Maman, Ay na, dyan anak ko. Nagbakasyon tayo sa laeng tap na problema tayo. saan nyo asawan ti kasta? Uwan kaya, sorry ha. San kaya marumbang akas tati ibaga ka? Adadasi ka ti kakiti atensyon. Makarelax ka itan. Orekas ka sana. Kuma, angam saan mat? Ngam, saan na bale? Tati napatag. Makaden na kan makasarita tayo mat da papangkan dagiti kakabsat ko. Uwan, nga orekas ka sana. Mapatigmaanan ta ita. Uray na amuta nga ang mga nuyalang-alang dalaan. Saan na balan kan papang? Taam mo ka dinak denggan. Ngam kuma, da kayo mat denggan na. Anak, Mamang, John, di ka pa'y matgayam naturog, Loren. itay pa'y adang-danggag ti panagsarsari tayo, Mamang. Anak, Marigatan ako. Awan mapalin ko. Pasaray, agre-rekyar kami dito ibalay. Manang Loren, Kanayon ang mabartag ni Papa. Damot manong dongdong, kan manong Mario. Saan amawatan no kasanong matilin nanganda. problema tayo akanayon, dapapangyo. Kanda giti duangay na una akakabsat yo. Anya nga ta, tinasaya at nga ramiden tayo kadakwada. Nimbaging galo rin da, inikanda ka man nga tan iti dolyaran niya. Aniya? Unay mo't daytan ngay bagbagang manong dundot. Sangkit din? Siyempre, imbagbaga masika amin tagas gastos diti balay.
Ngawan may tulong mi kan Mario no di problema lang ti ipapay mi king ka. Manong, Sangkit din. Manipod napanan ni mamang di Hawaii. Nalipatan na kamin kan Mario. Da kayo latan nga ading mi di amo ng anak na. ala ka, anya daytan nga ibagbaga manong. Sangkit din. Imbag niya, tadamat to ni Jay abroad. Ni Jan, may tibiyag nan, tabambantayan na kanayon ni mama. Gusto daytan manong. Ah, di naklapdan. Imbag bagaklat di sentimientok. Pwisit ka di. Kita ka man langay. Kasta dagiti pasamak Tia Sofia. Manipod agtawanak iti 5 saan min anakaden na ni mamang gaputa nagabrod idi gapot kinarigat ti panagbiag mi. Nagbati ni papang ngam saan ko anapuutan nga iso ti talaga anangaywan kada kami nga kakapsat. Intalak ngamin ni mamang ti responsibilidad iti ikit mi akabsat ni papang ket ison tinagbalin apan nakainami. Ket iti panaglabas dagiti panawen aging dadakkel kamin ken addan iti Hawaii ni mamang akad kadwan ti kapsat ko. Ket kastoy man dagiti si marunupay a pasamak. Falling apart, gone somewhere. Damsaag kayon mamang. Da kamin kinlakay ko ti mangidisaag kadagiti ginatgatang tayo. Alaman nga rod anak ko. Ay, kasla na bambanugak man launa yan. Ingkay aginanan. Lakay, idisaag mo dagiti ginatgatang tayo. Tulong ako ni Bayaw Mario manang. Sige ating. Ay, ado ti ginatgatang da ka sa punan iti una iti balay. Awan arak aginatang mi. Kas imbilin ni Manong Dondon. Dapat Mapainak la ang mangibagak kinit yan. Ayan ti, pinagatang mi kan Mario nga harak. Awan, Manong. Mabainak ang pagatang. Sika kumati nang ibagak kinit yan awin no kini mamang. Taong tandak. Rumbang lang ang tanda ka Day tala arak tinapatag kada kayo. Agpapada kayo kada papang. Ni papang atong tanyo. Takas ti tinsuro na kada kami, kan Mario. Awan kat manak na kami Amuyo ang madi. Sinursurot niya mat. Tangiwat mo! Tubtuban kan la. Sige! Sige, Manong! Itaman ti pa ng kabil mo kanya. Buisit. Diyos ko. Kaano ka di ngagnagam dagiti kakabsak ko. Agraman ti amami. Si Kati adda dito'y anak ko. Isong aganos kalakuman, ha? Wan mamang. Anya pa'y ngay. Amok. Manipod pa'y idadak iti abroad ang nag-caregiver. Sikan, tinaturturan dito'y. Kat pagyaman naklaunay kan ikit yu akselya, tasaan na kayo apinaybayan. Nasakit mo tinagam niyan ti Celia. Idiyawat nan kanyak ti responsibilidad may papan iti ipaw-paw iti iti akwarta. Wen, jak malipatan day di pa nagsarita mi iti long distance. Awan pa'y cellphone iti. Manumutlat may patpatulod ko itin. Ngam, pagarupan da papang mo, ako kupitan ti kabsat na ti patpatulod ko akwarta, nga agpaay kada kayo. Wan nga rod.
Idi siya akong ti agaw-awat iti ipatpatulod yo. Siyak mo't idit ibaga na amang gasgastos iti ipatpatulod yo. Kinagurak ni Papang. Gapu iti daya pamabasol na idi. Nga aging gaita. Ipalagip na pailaang numaparte. Ay, no saan ko maakas jay ti amayo. Apulos adin nakadapaw iti pagadalan. Nalabit. Saan ko mamot akas ta? No saan ko mga illiterate? Iso ko mamot ka titinalag ko iti kwarta. Ang aman niya nga rod. Anyakit nga mintigas gasat ko na nakiasawa. Nakiasawa kiti... Nagmadi nga isawa nga misutpod no anak ko. Saan tayo nalagipan tinapalabas, manang ko? Sana malikli ka natin ko. Sa bagay, ngam awan kas kasayaatan. Aklunan tayo akas to'y at talaga ti sitwasyon ti pamilya tayo. Agyaman tayo langan kinihapo Diyos. Tanakalungaw tayo oray kas kasano. Wan, anak ko. Tani, nakaasawa agpaiso to'y adim iti makuna ahawaya na ang kasjay mat ano lapsan ti agsarita. Nakarkaro pa yung ubing apaaw-awir. Mamang, Ngam, nakasat ka pa ilaang dyan, anak. Tanasayat a pamilya ti nakaikamangam. wen mamang. Mauawatan na kakanayon. Nang runa no mapulko kanak. Gapo iti kasya kasasaad ti anak da. Adumot nga rin ti paglablaba sa mading ko. Ado talaga manang. Ngam kas iti magbagamat lang ti kapada ka pastor di Hawaii. Ministry ka no ti asawak. Nga iso ti pudno, saan ka di? Wen, gapo iti asawak. Nasaya at mati estado ka nagpamilya. Gapuken ko na, ada akit sa bali apagilian, anasay-saya at labas iti panagbiagi jay. Wan, taore kaskasano anak ko. Dakkel mo't ti pagyamyamahanak iti Diyos. Tasan ka na ipada kadabanong mo adundon kan Mario. Inlaklak mo idan. Agpaiso day tamamang. Kasta ti bagbaga dagiti daduma a kaaruba. Adu tinapagsasaritaan mi kadamamang ken ni ading ko adyan, ang nakaasawa iti Pilipina adi makkel iti Hawaii. Amay sa amakon ko na PWD wenno person with disability. Makipagnanaad ni mamang mi kadakwada, idinto tatiburidek akabsat mi, kat adamat lang iti sabali a pagilian, ta nakiasawa iti may samet a foreigner. Iti panagsublin da mamang ken ading ko adyan iti Hawaii, limanlan ti sana nasaya at apanaglalangan mi kada papang ken dagiti dua nga inauna a kakabsat ko. Ket kastoy man dagiti pasamak ti Sofia. Change to tangerines. Loren! Loren! Nabaliktag kayo manin, Papang. Masidog kamandang nga. Nalipaatan nyo ka din dagiti imbilbilin ni mamang kada kayo, Papang. Ano nga yung bilbilin? Ayan! Ayan, ti kwarta nga yung bati di inam. Ilan mo ganyan? Igatang ko iti abuno dahil, Papa. Ilan mo ganyan? Ano saan? Patay niyo, tipo. Ibatam ni Loren, Batang! Ibatam! Ayop ka, Dondon.
Kastoy tayo midom kanya nga, ma'am. Ha? Di ka lamasyan kay ni Lorin. Agyam anak manong. Di ka dimtang. Ang mga natagdakas pwede haramidan kanyak ni Papa. Hala, di ka nagsangit. Nan, imingayan na kami matkin ni Mario, idimbati ni mga kwarta. Anya? Kunak manong. Anya, matan. Ang papada kayo la amin na. Alan! Yak mo't dawatan namin. Ikan na kami lang iti pagbingayan mi kan Mario. Nakaturugon ti asawak. Saan na matagtagari? Di na kayat ti may ramraman itiririmi kada Papang. Kandag iti dua kakabsat ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo kada kami. Awanin ti maramida. No di nangitad kada kwada iti kwartang imbati da mamang. Awanan ti maigatang iti katsapulen iti panagtalon. Kasano lang atan. Ramar tinalain! Anya day jay. Susan! Di ka ginalain din ha? Meron ka! Unam lang na sino ka laglakayan! Ay, ito! Diyos ko, namanong dundugan. Mapagdag ida. Nakaunawaan ida. Anak ka lang, Ruka! Sartingan niyo ni Manong Dundon. Salbag ka! Anak kailangan maawanti pa ng respeto ka, Jack. Ha? Papang, nabartag kayo man nga minan. Manong Dundon. Manong! Napatay yun sa ni Manong Dundon. Arayatin na kami! Arayatin na kami! Anjati... Napatay yun sa ni Manong Dundon, Papang. Ka... Pinalo-malo yung matngaminan. Dakas kayo! Nagkulayaw kiti daydi nakitak tya Sofia. Kunak no natay idin ni Manong Dundon. Intaray mi adagos iti ospital ket nakalasat. Nga maysan abaldado. Nakaro ti panakadangran ti may sa asaka na gapu iti panang malmalo ni Papang kenkwana. Makapag na nga marigatan gapu tamuleta latan ti makatulong kenkwana tapno magna. Manipod idin saanen amatagtagarin ni Papang. Nupay agtultuloy latta ti panagbarbartek na. Pimanaw meten iti sidong mi ni Manong Mario tanapan nakipagnaed iti lola mi. Dagitoy dagiti paspasamak tya Sofia. Tingarod kasasaad ni Manong Dondon ti kanayon amang ipalpalagip kanya kadagidi apagteng. Nga isumet ti makunakon a recuerdo. Tano makitkitak ti kapsat ko, maipalagiplat ta, dagiti saan anasayaat apas pasamak. Nga iso ti ikarkararag ko, asapay kuma, taag nakaman ti amami, nga iso ti makunak, anakaigapuan amin dagitoy, asaan anasayaat apasamak, iti pamilyami. Alakastan, tya Sofia, agyamanak itinkay panangidrama, dito'y surat ko. To'y pagayamyo, Loren, ti Candon City, Ilocos Sur.
I know I will. Anyan, ti pamilya nagtaudam pagayam Loren. Nga wala, talaga nga adda kasta. Kat naimbaglata ni Apo Diyos iti pamilyayo, gapo taadda kapsat mo ang nagbalin nga adipen ti Diyos. Kat makunak, nga iso ti agbalin asilaw ti pamilyayo. Tapno agbanag kay tumatlaang anasaya at iti tungkal maysa iti odina. Alakastan pagayam ko, agyaman na kitin ka pa nagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, tinay-drama as surat ni Pagayam Loren, ti Candon City. Dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Ti surat ni Loren, kat inornos kan iti matan direksyon, ni Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.